يا حرقة الزملكاويه دلوقتي، تعال شوفوا بقى امام عاشور قال ايه يا جماعه بعد ما احتفل بالبرونزيه. لا انا عايزك تلعب. بص يعني الحمد لله احنا راضيين بالمركز الثالث. احنا كنا جايين نلعب على اول او تاني، بس الحمد لله قدرنا نحقق ميداليه. حابب اشكر اللعيبه الرجاله طبعا، واحد واحد من اصغر واحد لاكبر واحد. بصراحه ما فيش حد دخل علينا. الزملكاويه دلوقتي، الزملكاويه يا جماعه يا حرقتهم من امام عاشور، يقول لك امام عاشور متاثر، هو ساب النادي وساب نادي الزمالك والكلام ده وراح للنادي الاهلي فهو متاثر وبيعيط والكلام ده. لا يا جماعه، ده هو مش فارق معاه اصلا. انتوا بتتكلموا في ايه؟ امام عاشور يا جماعه ده راح للعز، راح للبطولات. محدش يحلم اصلا، ده هو لو فضل اصلا كام سنه مع النادي الزمالك مش هيحقق البرونزيه اللي مش عارفين اصلا يروحوا كاس العالم للانديه اصلا. شناوي فيها شناوي بعد الاشاعات دي كلها يا جماعه، بعد النظارات وبعد ده كله، طلعت البنت متجوزه ومخلفه 3 ومصوره مع جوزها. هو ده جوزها بقى، هو ده جوزها وهي بتسلم وعادي بقى، هم عندهم عادي بقى. الشناوي والحكمه اللي حكمت في البرونزيه، وايه قصه الشناوي وهي كل الناس بتطلع تقول لك ده هم البنت وقعت في غرامه وقعت في دباديبه من اول نظره والكلام ده. يا جماعه ما وقعتش في نظرته ولا حاجه، ده هو بنت طلعت متجوزه. يعني هي الحكمه دي طلعت متجوزه وعندها 3 عيال وجوزها موجود معاها في الصوره قدام حضراتكم. يعني ايه الاشاعات اللي حصلت دي للناس عشان خاطر نظرتين، او ممكن تكون نظره اعجاب ونظره بتاع. ناس كتير طلعت قالت ده هو معجب بيها، ناس كتير جدا طلعت قالت ده هي معجبه ومش معجبه وقعت في غرامه من اول نظره. يا جماعه مش القصه مش كده، ده هي مع الناس كلها كده اصلا. يعني هي ده البنت متجوزه وعندها 3 عيال وجوزها هو موجود معاكم في الصوره. يعني كل الاشاعات دي مش موجوده اصلا تماما. اي اشاعات او اي حد اصلا بيحب اللي هو يطلع اي حاجه، اي اشاعه وخلاص. اشوفك على خير في حلقه جديده. الاشتراك في القناه وانت مش مشترك، واهلا